Бұл Алтай Чүркөстің баласы бүгін қайрадан салды болған Сағын Бегата жылды шарбасында жайлы ойын Чуан саяткері Ақмолды ойын Мамед салдыран Сарғаныш 6-шы номерді Ақпара келді көптісі жеңілшісі 5-ші өтмені ойынға жолымады. 6-шы номерді Бұрақ Қарабек Жақыпбекке Чуан жайлы ойынға салдыран саяткері өзі Армаулысы. Жана 7-ші номерді Геракл Sarımsaklı Karabek'teki Beyşenbayev Sabahat Sayakleri Kastamonu Abdülaziz saldıran Aksu Rayon'un tek gayri. Bu 2023 yılında Isık Gölü Uğuzu boyunca mık kılıçlı jörgosu, Kambaratan Satsasının kıldıklı mık kılıçlı jörgosu şu Geraklı olgan. 6 baş kılıçlı jörgosu etti, 8'lik 800 metre aldı. Beş ayakta.
Ege doğal geçsene. Barakende çorbalar. Üçüncü kapağı göstereyim. Üçüncü kapağı göstereyim. Cenab-ı Altıda 6-2 Buğra Deniz Kurtulu Kalkan Çorbalarına al. Üçüncü kapağı göstereyim. Çorbalarına getirdiler.
birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lganlar bo'ladi. Aniqlab, hamda bayonotni topshiriq hozirlik bo'ladi.